Baba Nkosi Makhosi sengibekeke endaweni enzima ngiguke lapha phambi komkhandlu osizweni ingena umuntu omdala ngoba bonke laba bala bamaNazaretha babenyiwe inkosi sisihlalweni ukuthi beze la ngalolusuku ngakho-ke balindele ukuthi uNkulunkulu okhuluma kubona hayi umuntu omncane njengabo. Ngiyacela umsebenzi kwami njengamanje ngizonqonqoza ezulwini ngesihlalo sabantwana 224 mina
iculo ngoba isikhathi singishiya sicela sonke la sikumthanda wesabatha ivesi lesithathu wonke avule ivesi lesithathu mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcine imithetho yakhe anilobola yona uJehova ngenceku yakhe uMoses bese sibamba uKhefana lapho konje imithetho uNkulunkulu ayikuthi bengabe siyonke vele abantu bayazi iyishumi kule mithetho eyishumi ngabe imipi noma mingaki lena eqondene ngqo noNkulunkulu kulena eyishumi kuba vele ngokungene niyaziyo la ngabe lena ke eqondene noNkulunkulu ngqo mingaki wananga uThixo ngeke abantu bamsizana ngoba anenywanga umfuzi ungiki unibe la kodwa bangazi zokutshela namhlanje uthi mina kuphela eqondene noNkulunkulu ngqo lena eyisithupha iqondene nabantu kanye nobuntu eqondene noNkulunkulu mina kuphela oqala lona othi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami owesibili ungazenzeli isithombe esifaziweyo nabo simalungu sezulwini phezulu usemanzini phansi uqhubekeke ungasikhohlwa sikhohlameni owesibili lo mthetho owesithathu ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho owesine gcina usuku lwesabatha ulwenze lube ngcwele ile mthetho ke emine eqondene noNkulunkulu ngqo lele eminye iqondene nabantu nobuntu inhlalakahle yabantu kodwa imithetho isiyonke kaNkulunkulu ayilona ishumi nambili u-12 kodwa nathi ngokusuku lwesabatha sibhekeke lo mthetho wesine gcina usuku lwesabatha ulwenze lube ngcwele lapha iBhayibheli leli alisilawuli thina maNazaretha enye incwadi seyifundayo nje lena uzothi umunye ngani vele ngiyabuza lapho emuva ngiyazi ngihlala ngiphi mase ngoba uthi igama Intsuka uyalithola yini la kule iBhayibheli usoGenesis uyofika esambulweni likho la igama Intsuka lebe kwamakhosikazi emahlombe embozwe amakhosikazi emakhaya ikho igama Intsuka nayo le iBhayibheli ayikho lelo gama ngakuzulithola itholakala la ekolweni yokuNazaretha kuphela ake sibheke la umthetho wesabatha umthetho eyishumi ivela kabili eBhayibhelini ivela ku-Exodus 20 izovela kuDuteronomy 5 ngoba umbongo wodwa zokusho lo ngiyifundele mina ukhona umbongo kade afunde omunye lapha khona umbongo awukhona avuleke oyedwa lapho ufundayo zoqala mfunde abesiyalandela
londa usuku lwesabatha ulwenze lube ngcwele njengokuyala kukaJehova uThixo wakho. Amen. Woza nawo lapho Exodus 20 verse 8. Khumbula usuku lwesabatha ulugcine lube ingcwele. Amen. Ugcina lapha ngithi. Akithi ushule kugcina lapha. Angishuleli. Amen. Ya. Ibambeke kanjalo. Ake sibheke. Kunamavesi amabili. Umahluko walo waleli verse Deuteronomy 5 verse 12. Exodus 20 verse 8. Kuthiwa bakhumbula usuku lwesabatha ugcina lube ingcwele bese kuba khona ungqi i-full stop. Ngala kuthiwa londa usuku lwesabatha ulugcine lube ingcwele njengokuyalela kukaJehova uNkulunkulu uThixo wakho. Lapha kushiwo ukuthi ngokuyalela kabani. Exodus 20 verse 8. Akushiwo. Nawe wayivula uthanda iBhayibheli. Ngakho-ke thina la enkolo yoMnazaretha la emhleni abazi abanye. Ngoba ngila futhi angifuni ukubazi. Thina-ke la silandela la ivesi le-12. Deuteronomy 5 verse 12. Lesilandelayo hayi leli ngale ngoba leli ngale yathiwa khumbula. Mawuthiwa khumbula ukukhumbula kuhambisana nokukhohlwa. Masikhohlwa. Ukukhohlwa into edaliwe ekhona emhlabeni kufana nani nokushweba. Ukushweba into ekhona njena edaliwe. Nani nokuthithiza. Mawungazi uyathithiza uma wazi. Ngakho-ke thina ngoba asithithizi asishwebi sila ku Deuteronomy 5 verse 12 njengokuyalela kukaJehova uNkulunkulu uThixo wakho. Akushiwo lapho nje ukuyalela kabani. Shumayeli cela uguqa ubusungifundela beka phansi iBhayibheli vula umthandazo wesabatha lapha ekuqaleni ubusungifundela umusho uShumayeli wesihlanu. Musho wesihlanu emthandazweni wesabatha. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Amen. Amen. Angisho ngiyafunda ivesi lesihlanu, ngiyafunda umusho wesihlanu. Umusho wesihlanu awunayo inamba. Bese ngiyadlula awumfundela uShumayeli incwadi yokugcina iTestamenteni elidala, incwadi kaMalaki yesithathu ivesi le-16 le-17. Yemi Nkosi emikholo
Malachi 3 verse 16 and 17. lapho bona abamesabayo uJehova babekhuluma umuntu kumngani wakhe, wathi uJehova waqaphela wezwa. Wathi uJehova waqaphela, wathi yathi incwadi yokukhumbula yalotshelwa phambi kwakhe, yathi incwadi yokukhumbula yalotshelwa phambi kwakhe bona abamesabayo uJehova bakhumbula igama lakhe, bona bayakuba abami, usho uJehova wamabandla, ngosuku engenza ngalo ingcebo yami. Ngiyakuthi ngibawukele njengomuntu eyawukela indodana yakhe emkhonzayo. Ngiyabonga Mshumayeli. Ngithe uMshumayeli afunde kumthandazo weSabatha umusho wesihlanu othi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Namhlanje njengohlale sonke sila akukho sokwenza ngaphandle kwalokhu okubhalwe la, ukuzokhumbula uNkulunkulu. Ishabe kuthiwa uyashumayela, uyavangela, wenza konke. Ishabe ukhuluma ngemisebenzi yabo bonke oshembe abangaphambili nalo phambi kwethu, usuke ukhumbula. Yabe siyalotshwa incwadi yenkumbulo phambi kaJehova. Ngani ngoba ebathanda labantu kwabakhe. Thina-ke sinenhlanhla enkulu engayiwa, ngoba ithina laba incwadi yenkumbulo eyalotshwa. Nathi sikhona. Uzothi wena ngangimaphi? Ngiyazi uzosho njalo ngoba ungazi, kodwa uzokwazi namhlanje. Ngoba le ncwadi wonke umuntu unayo le ncwadi le isihlabelelo. Wonke umuntu unayo le ncwadi. Ukube sethempelini hayi la ebuhleni ngabe nginifaka imibuzo ukuthi kuphendulana. Njengoba umvangeli uNgcobo efunda umthandazo weSabatha. Kodwa ngoba siphambi kaThixo ngeke ngisho ukuthi phamisana. Ngizontshela nje ukuthi zengibuze mina umbuzo olula, obani izizukulwana? Izizukulwana obani? Akunathithiza njena. Kanti obani izizukulwana? Ithina. Awusani kusaba. Izizukulwana ithina. Ingakho la kubhaliwe isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ithini izizukulwana? Abekho abanye abantu ngakushema kehlanga ezulwini wezemhlabeni kuba zazingekho izizukulwane lezi eziyithina. Ngakho kufanele uzazi ukuthi ubani, ukuze ungashayi izabazaba lesontweni. Ushayi izabazaba awuzazi, ubuhlungu azazi. Ngoba ungazazi wenza noma yini nje, ubhekele twice yaphambili, hana ngisashona ngala, awuzazi. Funa ukuzazi namhlanje ukuthi wena okhona la. Yesu nabo le abaphenduke la abasazophenduka, nabasazophenduka
bazobhabhadiswa bazongena kulomkhumbi wani wezizukulwana. Igama ke izizukulwana ivela kasikhombisa kule ncwadi emthandazweni wesabatha 7 times. Igama izizukulwana livela kasikhombisa kule ncwadi emthandazweni wesabatha wodwa. Njengoba kuyisabatha namhlanje thina sivela 7 times. Njengoba nefunda ungongela lapha yana. Igama izizukulwana uyifunde kasikhombisa. Mhlawumbe unganakile ukathi hayi ngisekhempini njena ngizothamela. Igama lokuqala livela lapha maphi? Emshweni wesihlanu. Lokuqala lu-1 lo. U2 abesevela ngizeli uyibone lento njengoba uyinakile. U2 usevesini lokuqala esihlalo sokuqala somthandazo wesabatha. Kulo sabatha eziwu4 suwonke. Kwesokuqala ivesi lokuqala uyathola igama izizukulwana u2. Evesi lesibili sithola bani? U3. U4 ungale la nje asivule khona sonke esiqalweni somthandazo wesabatha. Ngala kuse isendulelo ngala ngaba seqala umthandazo wesabatha lapho khona isivumo senkolo. Makube njalo aboludumo emhlabeni nakweliphezulu dumsana Jehova sevuma izizukulwane zivume phakathi nalo zivume phambi kwakhe hayi phambi komuntu. Lapho verse 3 sivela kabili sekuba lo sekuba 5. Mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana sekuba 5. Usolela ngaphesheya top right. Ngiyalincenga zizukulwana ngegama kaJehova inkosi gcinani imithetho kaJehova u6 lo. U7 ulapha nekugcineni. Esihlanu sesine somthandazo wesabatha evesini lokugcina. Mbongeni uJehova manazareth nezizukulwana zenu. John afunda incwadi kaMalaki 3 verse 17 ikhuluma ngani? Ikhuluma ngabanye abantu. Ngabe kuyahluba ungazazi ukuthi ubani. Njengoba uyisabatha nje usuku lwesikhombisa thina emthandazweni wesabatha sivela kasikhombisa. Owabuza abangani baba kwezinye inkosi unuvela kangaki encwadini enikuyo. Mofuna ukudelela ufuna ukususa nje udlame uyabona. Hayi bese siyaqhubeka kodwa konje kule ncwadi sivela kangaki thina. Isiyonke. Zocela basemanqadini bangaphenduli. Bangaphenduli. Laba la emanqadini kunamatembele ngoba mina ngiyahambela amathembele. Akwadoji labantu abawu10 ngiyaya kulo. Nekhulu ngiyaya kulo. Ngaba bangaphenduli nje kodwa bathule banjenya ngoba lento bayayazi. Wena ungazi uzokutshela ke qhubeka ke ake sivule nawe ke manje. Isabele. Vula mntana zokuvuka verse 31 amashumi 31. Kodwa uzozazi uvela kangaki la. Ungathithisi. Mntana zokuvuka verse 31. Uma wena uyisizukulwana
sekuba lowo 8 sidlule abantu bangabuki mina ndabheka isihlalo sakhe njengokuthi abuka isihlamelelo ngapho uzobheka mina sesivula ke manje isihlalo samashumi ayisithupha nesishiyagalombili 68 ivesi lokugcina isathola lokho 68 verse 9 besedlula siya ishabaleli 91 le ncwadi kufanele kuyijwayele uyazi le ncwadi ifanele nani ngofela emntwini ifanele nani ne-wallet ifanele nani ne-cellphone ngithi liyavela lo gama asiqhubeke ishabalelo 95 ishabalelo 95 angithi likhona alikhona top right 95 asemangaphi la magama sewonke asemangaphi asemangaphi siqale into zokuvuka verse 31 sathi 8 lapho 11 again 11 12 una-91 no-2 vela kabili abada unake kanti into phambi kwakho u-95 u-12 asidluleke same se-106 ivesi lesithupha izizukulwane zonke zasezulwini ekugcineni igama izizukulwane livela ka-13 kule ncwadi siyonke. Yiphi enye into othi uma uyibheka lesabelo ibe negama eziwu-13? Ndiyazi nazi uma kuthiwa le mbuzo usuhambile emhlabeni ufika lapha nesangweni ukhona umbuzile abese kushaba le mbuzo uyabona izulu ngeke uzulibone
ngoba unakile ucathi isonto leli i-supporters club ayona i-supporters club le inkonzo kaNkulunkulu le esemhlabeni ukuthi masisambe sezulwini mawufika uzwazi hayi inhlanhla idingena ngala amakhosi azangena lapha amakhosi azangena lapha sifundiswa sila emhlabeni ukusikhathi masifika phambili izihlabelelo ezidlana ziyigaba ezulu esingaki ake ngibambe yinenye ewu-13 ngaphandle kwegama izizukulwane elivela kule ncwadi lena yinenye ngakhuluma la angikhohlwa kalula ngathi unyaka uyabona njengamanje kuseliy'nyanga ey'ntathu suvale u-2019 ngonyaka kaNkulunkulu hhayi webhizinisi i-commercial year le kangoJanuwari lo nyaka wona kaNkulunkulu lo nyaka unyaka wani webhizinisi yingakho ngo-April ePhalamende uphuma le kuthiwa i-budget speech kaNkulunkulu unyaka uqala ngomhlangano omkhulu kaShem onomdedele abawu-7 qala lapho-ke unyaka kaNkulunkulu ungasho ukuthi umhlangano kaJulayi uJulayi nawo umhlangano Julayi njani nawo umhlangano uqala lapho okaNkulunkulu unyaka ubusuhamba njengoba sekule nyanga le nyanga ishagalolunye le ngoba okaNkulunkulu unyaka uney'nyanga eziwu-13 awunazo inyanga eziwu-12 ngoba thina asidumisi izithixo zasemaromeni eziwu-12 ngoba kuthatha lo ngakuthola sithuke yinkosi uThixo kunomvangeli sasihambe nawo sewumshumayeli nakuca bakubona mvangeli umsele nanku uyena umshayi wey'thombe sihambile sithunywe uThixo sesibabili nje namhlanje esontweni esasiyaphesheya kwey'lwandle sihambela yonke indawo laphana siyohlola ukuthi umNazaretha lobe siyibo lapha kumi kanjani la basho khona eGreece bathi bona baney'thixo ezingaphezulu ka-12 amaRoma no-12 demigods noma deities ezakuziningi iy'thixo kubuka iy'thixo seGreece ngakho-ke thina maNazaretha asikho thina onyakeni wani wokuhweba commercial year sonyakeni kaNkulunkulu oney'nyanga eziwu-13 awuvula ishlelo sakho sika-73 ivesi 4 umuntu abheka isihlabelelo sakhe 73 verse 4 useze wahloba ngabo kathathu lo mNazaretha esiyibo imiphi-ke lemhlangano la esontweni la uShembe ehloba kathathu unyaka omunye emthathu
phezulu lapha hayi nicela ukuthi manje baba sacela akayelapha bese sikhipha upetrol hayi xa nicelwayo emileyo eyistandard engakhulekelwa ushembe unyaphezulu nantu esihlalweni mithathu iphela owokuqala yilo onomdedele abawu7 owesibili umhlaba waseJudiya onamasonto amathathu hayi amane bese umhlangano wohambo olungcwele oluya entabeni amen ile umhlangano useze wahloba ngabo kathathu unyaka omunye lo Nazaretha amanazibazi ngazi kwabantu abaqaphelayo ezintweni angithi njalo ngoba ngizibophile ngafaka isitobhe emqaleni ngabe ngithi akukho yedwa lana bese ngibuza ukuthi inkanyezi lapha nakabheka bezayo inemsebenzi emingaki olayini mawukuthi ngiyaqaphela uma kunabantu abaqapheleyo ungabe uyangitshela ukuthi cha mfundisi imisebenzi ingaka le lapha ngaphesheya ebona kahle ithenye ba amaNazaretha abantu abahlakaniphile abaqikelelayo ezintweni zabo awugijimezisa ngaphandle ungazazi uyeke kini la kuthi kuleli khona khona lapha khona lapha ngala khona hayi ngikutshela uba owazinakeke wena imisebenzi yu9 isiyonke inonagon isingisi wamvuka ibale mawuthanda ume lapho uthi 1 2 3 uzothola 9 elingananse nezigaba zezihlabelelo eyikhona kule ncwadi igaba eyikhona kule ncwadi zezihlabelelo zu9 onesha uzomdwaba onesha uzomdedele onezohambo sabaphansi esicula uphambili abaquli laba abangapheshe bacula okunye mhlawumbe kwazunake esontweni lokulona nje ubonga Jehova ubheke phambi ungeze ngemuva ukuthiwana abasho ubonga Jehova ngemuva kepha ngisingisi charity begins at home asikabazi ngekini sikase sangishayo sizosika elijikayo bese kuthatha wonke umsebenzi ngobusele phezulu epulpiti inkosi esihlalweni unyazi lo khulumayo awona manga kunofakazi esawubhuti ehleli ngale eParliament uthi ngolukhona la igcekeni sefika insizwa zale eLimpopo kude bahamba nge-train cab babefika la beze uthingweni bafika babika inkinga yabo manje baba sizothenga imbuzi sifuna ukunikela lutho uthingo lalelana angiyena umnikazi wesifaya mina umnikazi wesifaya ungale eParliament pumaneshe la nigudle ngaphandle ngishone ngale ngizomfika ukhona uthi ngolula igcekeni wona busungu ngabaza
mabe fika le wakukushela uhleli namakhosana lelo mthi inkosana linani yangadlula kulona mawuthiwa nkosana ungawuphukuli igama esaphiwa lona leli landvela ngaphi enkosini la mawuthi inkosana unkosana naza sifa amakhosana mawufika phakaza abana kusheshe ngeneni kuswa inkosana wavulwa inhlansuthi nje mabe fika ngalena hayi bamfice uhleli namanye amakhosi kuyayixoxelwa nje bese amadoda nthini hayi bese beyibeka indaba cha baba siphuma la ngaphakathi sizothenga imbuzi sithima sifika ngaphakathi yathi inkosi uThixo ayisiphethe isipa siphethwe la uthi amadoda ke zoyithengelana imbuzi cha manje sicela unikelela abakithi niliphethe ipeni siphethe adonsi idaya ase wathi bhalana abantu ezobanikelela la babhala bayisanda abantu babhala baqeda balethe iphepha kuyi lo sesihlalweni uyazi lezulu alibuke athi lalani madoda abaphelele laba bantu egodukani ekhanya ukuya lokusakazeni sakini ngaba ngeke ithole imbuzi kuphi limpompo lana ayibese ngiyabuza uthi uma ungabazi unyazi wazi kanjani ukuthi laba bantu abaphelele lo kwenzeke nina ku-2007 base behamba bathemelela lapha ngesiphongweni mawuthi uqendezwe lapha kamthiyane esitolo uthi lungu wayesethi laba ngeke bese uthe hambani nifune lo kusala yedwa nibuye nizela ngizoyithola ke imbuzo wasiyahamba mase behambile mabe lapha esiphongweni sentaba usethi kulamakhosana ahleli ngeke besabuya lapha ngiyazi bazofika sibasipatshele imbuso boyithanga kubo bese benza umsebenzi ngosukusenikuzwile baba kosamakhosi umsebenzi wonke sengibusela esihlalweni mina nje omncane sengehlela phansi baba kosamakhosi siyabonga amazwi amnandi eswaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-76 76 sizocela umvangeli uDlamuka wasePavaliyoni siholela isihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi kusupha amabangcwele uyalwazi lokusisa
Asibonge. Sikhumbuzo sikababa uThimbo lamakhosazana ngoLesithathu ebusuku ngo-9 Nkosi imbusise. Kusasa kuzofika abakwaMashu eMbelebeleni bezokwenza umcimbi la ebuhleni Inkosi imbusise. Kufanele abe sasiyakhona kwasuba khona izinto ezenzeka sesiyavala ukuthi siye khona. Okusho lo mcimbi owenziwe kaMashu usuwenziwa la ekhaya ebuhleni. Kushuthise lokwenza lo kusihlale kwenziwa lo phathi imvunulo Nkosi imbusise.